Praise God, maupay nga gabi po ha aton nga tanan. Payakan man nimo sa pit, good evening. Amen. Bagan kaluya man, nalipay bayan nimo pag-greet. Otro ha pa daw, signa good evening. O, kape fresh mo lagi ha, bisa nagabihan ka na. Amen. So it's been a long time that I haven't preached ha Wednesday nga service, kaya thankful ako nga. Another opportunity. Magagiihain na. Nga waray ako makag-preachan mga sa Wednesday service. Okay, so anaton mga newcomers, dapat may newcomers permi kada service. Makurin kirita na lang nagkikirigta. 'Di ba? So welcome. Welcome to our service. Praise God. So, let me start. Ay nagitapag-iha kay ako pa man maiha ako maginakan. Bisan na waray na didiha akon ginhimo nga preaching. Kung napansin niyo, damo lagi tak nayayakan. Actually, naawod na gadudog ako. Masayloan na lang ako niyo. Kay itakon babadanay pag Hilord nga nit pinag-uusapan. Tigda na lang ito may nagkakaabot nga kung ano-ano. So, nag-iiniha talaga. Okay, so let me ask you. What matters most in your life right now? Makuri maintindihan, sige, waray-waray. Ano ang pinaka-importante ha imo kinabuhi? Yan na. Ano ang pinaka-importante ha imo life? Yan na. Okay, family. Yes? Recitation dito haluyo. Okay, it could be your family. Your work. Yes, pwede man. Ministry, business, our studies, relationships. Actually, our answers will differ from each other. It depends on aton circumstance. It depends on aton mga pinagdadaanan. Do you agree? Nag-iiba-ibaya. But without telling kung ano talaga aton priority, ma-identify talaga naton kung ano aton priority sa life by just looking an aton time, din bagin spend naton an aton time, an aton money, and then aton attention. Those three things bugto, it determines kung anon aton mga priority aton life. Diba? So, hausa ka adlaw, pira ka oras ani mo ginahatag ha trabaho. Pira ka oras ani mo ginahatag para ha imo pamilya. Pira ka oras ani mo ginahatag para ha imo kalugaringon. Pira ka oras ani mo ginahatag para kan Lord. So, di na natin maikitaan. Yan ikaw laytat makakabaton. But, pwede ba nga ang mga Kristiyano mag-iba-iba kitan priority? Pwede ba? Pwede ba mag-iba-iba kitan priority? Bagto as a Christians, ang priority ni Lord should be our priority. Kung ano ang ginva-value ni Lord, kung ano ang mas nagmamatter kan Lord, asya gihapon nagmamatter ha aton. We cannot be called as followers of Jesus Christ kung diri kita na-follow ha iya. Diba? So, kung ikaw Kristiyano ka na and you surrendered your life to God, you know what will happen? It will change your perspective in life. It will change the way you handle things in life. It will change your priorities in life. It will change the way you handle relationships. Actually, all aspects sa aton life nagbabago just because we have that relationship nga dakan Lord. And little by little, habang nagiging deeper nga nakikilala naton ni Lord, mas naiintindihan naton bugto kung ano ba talaga ang pinaka-importante ha iya. Ngan, if you will ask God through His Word, kung ano ba talaga ang nagmamatter kan Lord, ano ba talaga ang pinaka-importante ha iya, that is the lost soul. Amen? So only when we realize the value of the lost souls that we will do everything to reach them out and bring them to Christ. Bagto, pag nawadaan kahin piso, di mo bibilingon. Pag mawadaan kahin 5, di mo bibilingon. Pero pag mawadaan ka 1,000, I believe, himuon mo tanan. Kasi may halaga na imo eh. Same gihapit soul. Habang di pa natin nagigets or fully na ho comprehend an iya value, di rin natin himuon tanan. Bilingon lang ito niya. Naintindihan?
And for this reason, as a church, always ini gina-ask ni pastor, kaya nag-exist ang church. Some answers, para fellowship, parahan other purposes. Pero if we will look back bugto, han early Christians, the main reason that church exists is for the lost. Actually, we can say that the church exists or nabubuhay pa ito nga church kapag may nadudugang pangakalag. Waray na ngay nadudugang akalag, questionably pa ito, kung niada pa ba Jesus Christ. So, for that reason bugto, as a church, kailangan i-value naton or i-priority naton ang soul winning and evangelism or sharing the gospel to the lost. If not, bugto, maabot ang time nga, dili na talaga mag-grow ang church. So, this leads us to our theme tonight, entitled, ayan, ano niya title? Daw kan siya ko daw itudlo kun madara. Diri mo. Ayun. Siya, maupay na kay ala ka. Okay. Winning the lost at all cost. So, winning the lost. Magani kailangan ma-win good nila kan Lord. Pero costly ya. Ngan kikitaon nato niyan ano kaya ang cost hiton. Okay? So, we will be reading from the book of Corinthians, the first letter of Paul to Corinthian church. Chapter 9, verses 17 to 23. Okay? Basahan natin. I invite you all to read this passage kasi maybe na-encounter mo na ini pero ginagihan mo la tapos nabasa mo la at otro. So yan na, i-try natin pag-explain. Verse 17. If I were doing this on my own initiative, I would deserve payment. So Paul was speaking about preaching the good news. But I have no choice for giving me this sacred trust. What then is my pay? It is the opportunity to preach the good news without charging anyone. That's why I never demand my rights when I preach the good news. Even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. When I was with the Jews, I lived like Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow a Jewish law, I too live under that law, even though I am not subject to the law. I did this so I could bring to Christ those who are under the law. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from that law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in its blessings. Actually, this is one of my favorite passage. Ngan always ko ni ginra-reflect ka akon nga, Lord, amo ba ito akon heart? Bagan harayo pa man. So, na-journal ko inihing kadamo na kay gusto ko maintindihan ngan ma-capture ang heart ni Apostle Paul. So, Paul bugto, Apostle Paul, hiya ang naghatag haaton hin best example when it comes to winning the lost. Usaya naghatag hin best example when it comes to winning the lost. And for us to understand paano naging posible kan Apostle Paul and mag-win kadadamo-damo nga kalag and plant churches. We need to look back han iya life before niya nakilala. Hala? Sige, pasag dito. Before niya nakilala, bagan may, anay, ala, sagdi nala. So, yun, may nawara. Who was Paul before he became an apostle? Hino ba Paul? Actually, his name was Saul. And iya, name before niya na-encounter is Saul, Saul of Tarsus. He was born to Jewish parents. So, meaning, full-blooded citizens of Israel. He was circumcised when he was 8 days old.
Ibig sabihin, ginobey niya tanan adahalo. He came from the tribe of Benjamin. So, hinuman bugto ni Benjamin? Jose? Joseph. Gin-English lang yan. A member of Pharisee, and Pharisee bugto, they are the group of religious people who obey the law, nga as in pinaka-strictest obedience and law. And another thing about Paul is that student niya ni Rabbi Gamaliel. Nga ni Rabbi Gamaliel, usay nga famous nga teacher that time. Actually, may da ako pinamatian nga preaching nga even before pa kan Jesus, may da na teaching han Judaism nga bagabagayahin discipleship. Ngan kauupay niya, igdutot kadto mga masunod. Kaya ado nga may gintatawag nga rabbi. Kaya no Jesus Christ gintawag nga rabbi nga waray man niya mag-eskwelahan lo. And it's amazing to know about those things bugto. Now, in other words, Apostle Paul, he is a prominent person. He is educated, may daya maupay nga standing nga society, he is a businessman, successful, and religious. However, bugto, ito nga mga credentials, feeling niya, nag-qualify dito iya para i-persecute ang mga followers ni Jesus. Kasi he did not believe that Jesus was the Messiah nga ginhuhulatan Israel. Waray talaga niya tumuod. So niya ginhimo, feeling niya, ang mga followers ni Jesus Christ, threathan Judaism nga teaching. Kasi may na iba nga teaching nga umabot. So niya ginhimo, he rejected the teaching nga about kan Jesus. Ngan tungod na niya ka uriton, tungod kay sobra niya ka obedient han law, feeling niya righteous siya talaga, it lead him to terrorize the followers of Jesus. Kumbaga, hiyaan nangungunahan persecution, ginpapandakupan mga followers, ngan even to the point nga ginpapanmatay. Actually, there are scholars nga nayakan nga usahay Apostle Paul nga witness when Stephen was stoned to death. So, hiyaan usang faithful followers ni Jesus Christ nga gin-stoned to death. Asya ito ang nangyari kan Apostle Paul. But not until when he encountered Jesus Christ. So ini nga picture, amoy ini ang time nga na-encounter ni Apostle Paul, Jesus Christ on his way to Damascus. Actually, ito nga iya pagpakalto sa Damascus, nagaplano yan mag-persecute pandamo nga mga followers ni Jesus Christ. However, ginpigilan niya ni Lord. Ang iya encounter with God, with Jesus, ang nangyari is nakakita yan bright light, as in kapapawa ora-ora. Diba, try lang niya pagtutok han light nga mapawa ora-ora, masakit ha mata. So, han iya nakitaan is mas mapawa pa hansan nga nawara talaga an iya pagkita. So, ganito ang iya encounter nga dakan Lord. And you know what? Ang iya encounter nga dakan Lord, it changes him. Kaya bugto, ano sa nga tao pag nagkakami ada encounter nga dakan Lord, nagbabag-o talaga. According han mga study, and one encounter with Jesus is equivalent to 1 year nga pagsinimba nga dakan Lord, or 52 weeks nga pagsinimba. Imagine, so ganito ka-importante ang encounter nga dakan Lord. So iba-iba na atong story paano kita nagkami ada encounter with Jesus Christ. Bugto, his encounter with Jesus changed him from being a terrible persecutor to be the greatest Christian missionary. Usa nga tawag iya is greatest Christian missionary. Imagine may dayat 3 missionary journey. Nga hadto nga time, waray other means of transportation. Pero kaya niya mag-mission ha iba-iba nga nation. Kita yan na, we have all the means of transportation. Pero, ayan, maaram na kita ito. Makuri pa natin ma-share ang gospel. Actually, adman mo nga it life ni Apostle Paul, bakit gintampalo, bakit, anay daw, Kristiyano ba talaga ako? Ayun, napakianan natin. Kung
Follower ba talaga kita ni Lord? Now, our passage tonight, amoy niyan first letter ni Apostle Paul ha Corinthian Church. And we know that ang Corinthian Church, as in pasaway talaga nila nga simbahan. Ngayon, makikita natin ang transformation, ka-amazing. Kung gaano niya kadasig, magpinandakop, han mga followers ni Jesus Christ. This time, nga kilala niya Lord, sugad gyap aniya kadasig, para mawin ang mga souls para kan Lord. Grabe ano? Sugad ngayon hiton. He was even willing to die for the lost. Kay kasi gusto niya makabawi kan Lord eh. Grabe niya desire nga makabawi kay grabe niya ginhimo ha mga followers ni Jesus Christ. Grabe niya. Hiya gud ang nguna kung baga hiyaan leader han fraternity. Diba? Mga ganggang hiyaan leader. Yan pa yung nagyakan. Oh, sige, kastiguhan na ito. Ikaw, patayan na ito ya. Oh, hitchari, sige, labayan na ito ang mga bato. Hiyaan mayor. So, grabe niya na feel nga guilt nga grabe niya ginhimo ha mga followers ni Jesus Christ that time. Kaya sugad na liya ka willing nga himuon tanan para makawin pahin mga souls nga dakan Lord. And you know what? His efforts were not in vain. Damo talaga ang souls nga na-win and damo nga mga churches ang na-win niya. That's why may dakita 1 Corinthians, Ephesians, Philippians, Romans. Ngan may dakita 1 Timothy, 2 Timothy, Thessalonica. It's because of Apostle Paul. Bugto, kung adman mo nga ni ang life ni Apostle Paul, bayin magamay na first Abigail. Magakameda ka na letter to the Church of Baranas. Grabe bugto. Sobra niya kasing-kasing adakan Lord. Now, again, I want to emphasize that our main priority or main ministry at church, hayakan ni Pastor, is evangelism, soul winning. Asya talaga natin main priority at church. But having the knowledge about the Word of God, diri po hiya enough. Diri hiya enough. Kaya bugto, madali pag-share han Word of God, pero diri madali patabukon ngadtuhan being win, nga dan paging disciple. Kasi it takes training and equipping. Kailangan naton han process. Can you say the word process? Ayun. Damon gindara at church, pero waray ka process. Di ba? Ikaw na-process ka ba? Tawa ka mo. Kita daw na yung kalugarin kung na-process ka yung tiupay. Di ba? So, kailangan na go through kitaan process. Kasi kung diri nga ni, bagan building nga, linugon ka nga ni, waray. Maruya natin foundation as a Christian. Kailangan na go through kitaan process. Kailangan natin equipping, kailangan natin in training. Okay? So, very important. Yeah. So, to fulfill this mandate, the Great Commission, kailangan natin i-imitate ang strategy ni Apostle Paul. Pastor niya strategy is nagasto talaga hiya. Diba? So, maupay ito yakon, may dakalat igarasto talaga. Ayaw pag lang, sige, gasto. Ayaw talaga nag-invest talaga hiya. Ngayon, ini naman na kan Apostle Paul, tungod kay ginpasurat ni Lord na iya, ibig sabihin, effective gihap ini nga strategy. So, gusto niyo mabaroan? Sekreto lang ni naton. Okay, so sekreto lang inihan mga SFCA, FCA na lang. FCA. Okay, so anong una? Bugto, medyo maburubog at ini nga aton yan, pag-iiristoryahan kaya, i-ready na lang aton ang aton heart. So first is, winning the lost at all cost, meaning, you must be willing to give up your rights. Again, winning the lost at all cost, kailangan willing kita i-give up ang aton rights. Sige daw, ano naton Bill of Rights? Ano naton mga rights? As a Filipino citizens, right to vote, right to education, right to live. Kadati niyo ha. Yan na,
Hinumdumitanan nga right nga maaram ka. Kaya niya ka ni Lord, you must be willing to give up your rights. Balita. Okay, tao natin. Have verses 17 to 18. If I were doing this on my own initiative, I would deserve payment. Apostle Paul, he was talking about preaching the gospel to the lost. Naya kaniya, kung ginihimo ko ini tungod akong gusto, yes, I deserve a payment kasi may dao qualifications. Gusto mo ba magtutdo ka sa Mar College pero diri ka sa sweldohan? Gusto niyo? Kailangan na mo niya na. Unvoluntary la. O, gusto mo diri. Diri no. Kasi maara may may qualification ka. Kaya ka na, Apostle Paul, if I were doing this on my own initiative, I would deserve payment. I have no choice. For God has given me this sacred trust. Naya ka ni Apostle Paul, I am not preaching the gospel because may qualification ako because I am after for money. Kaya bisan waray payment, magre-preach ako han good news because gintapod iniha ako ni Lord. Diba? So let's say ginpatawag ka ni PBBM, ngan gintagan kahin task. Pero waray sahod. Tagang ka na task. Susuguton mo ba? Susugton mo? Of course, kasi it's an honor. President ba naman? Ani mo trabaho, sunod-sunuran mo lahiya. Oh. Or ani mo la trabaho, mag-i-encode ka lang iya mga speech. Pero waray siya sahod. Maruruyag ka ba? Or parag tilaw ka lang ni hakaunon. Kay bangin, syempre bangin may ada lason. So ikaw anayin mauuna before hiya. So it's an honor, di ba? For Apostle Paul, it's a sacred trust. It's a sacred trust na gintapuran hiya ni Lord. What then is my pay? It is the opportunity to preach the good news without charging anyone. With this statement bugto, magkitaan naton nga may kalipay Apostle Paul haniya pag-sharehan gospel. Bugto maram ka pinakamalipay na Christian and permi nag-sharehan gospel. Now, ano niya giniyakan? That's why I never demand my rights when I preach the good news. An pakiana, may ada ba mga rights an usa nga apostle? May ada ba mga rights an pastor? Later mababaroan naton kung nanon ira mga rights. Kasi waray ko nag-api kay imagine verses 1 to 16. So maboboring na kita pagbasa. Waray na. So again, the first thing that we should consider kung kita ang Kristiyano nga gusto nato nakakawin talaga kitan lost, we must be willing to give up our rights. So, may dako nanumduman nga amon experience. Actually, last March 14, Kalbayog, Pag-ibig Office Kalbayog. Upod ko an amon Lady Guard kasi nagabayad akong monthly contribution. Ngayon, first time, naging pa-up na akong security kahit akong dara nga kwarta is kadada ko talaga. So first time, yan na lahat na nakaisip nga, pa-protectionan ngayon ako nira. For the first time, since 2019. Pero upod kay pastor, kay syempre, dili niya kaya kung mawara ako. Joke la balit. Balik kita nga di. So yun So anak kong ginhimo, since an iya transaction is i-verify niya iya record, tapos damo niya transaction akon, makakadtuan niya ako payment screening, then payment na. So gin-advise ko kaya ito nga mong Lady Guard, diri ba hiya graduate. Pero at nakakabasa hiya. So ginbuligan ko hiya ngadto, dito ka mapila, so gadini. Tas ako napila lat ako ni din akon lane. Then siguro kung mga after 5 minutes, human na hiya. So kula ka, tapos naman niya. So ako nagulat ako anay nga di. Tas kumadto ako hiya, ka-stroke. Ano tapos na? Ginpantagan lang ko niyan mga instruction, comply ni. Naku nila, paano man iton kay aadi kita. Sumabalik pa kita katbalogan, di nalat ni matatapos. So habang kami nag-iinistorya, may ada lalaki nga nagpipicture-picture. Simple lang yung klasin tawa, since kasi simple lang niya. Simple lang hiya. Kaman, ini nga amon Lady Guard, gindaop niya. Kasi niya bagat kuan labang empleyadohan Pag-ibig. Then na-amaze ako kay pag open up niya concern, ginbuligan talaga detailed, as in nahuman talaga niya tanan.
Tapos, nakabayad pa iya ito dayon nga adlaw. Gindarahaya nga doon iya office. Nga naibaruan namon, ngayaan manager pag-ibig. Oo. So, amin yan amon Lady Guard. Oo. So, ang mga taga Samar College nakilala ito na iya. Aniya iton anak, student ko ha senior high. Prado. Kimberly Prado. So, na-amaze kami kay kadadamuhan mga employee pag-ibig. Even adto nga na iyagin kadtuan nga counter. Pero bagat sugad na ito kadalian pagbuli nga iya. My point here is, despite niya position, niya title, hiya pa willing bumulig han details. Tanan-tanan, asan buligan niya, gin-advisean pa niya, paano yung makagpadayon, bisan diresod gada akong iya sahod. So, dito bugto, na-amaze ako bangan, di na ako nakitaan nga, mas nakaka-touch ang mga tao nga may position, pero di rin nila gagamit nila position para mag-demand anira rights. Nakaka-touch ora. Imagine, hiya ngayon ang manager pag-ibig. Aniya pagbulig, di nila simply, as in, upod niya nga to. Kasi ako ba, anira istra, karo kanina pa. Nakato kasi ran sulod talaga ng opisinahan manager. Bagan mag-close naman na daira. As paggawas ni Lady Guard, asya na ito yan, yan siya nahiya. You know what, bugto? Nakaka-touch ano it mga tao nga despite na nila position, despite na nila titles, they demonstrate a heart of a servant. Nakaka-touch, di ba? And it made me realize that perhaps what hinders us from obeying the Lord, from serving others, is when we are so entitled with our positions. When we act like we're so entitled, makuri ig-ubayan command ni Lord. Kay grabe, example pala ni Jesus Christ, makuri na ito sundon. Kaya, it hinders us somehow. Kapag masyado natin kikip or huna-huna nga, we are so may da kita mga titles, may da po kita mga ngaran, mga haglaban aton ngaran, it hinders us from obeying the Lord. Kasi ang command ni Lord para han mga humble in Hiya, para willing mag-give up han ira rights. Kitaon nato ni Jesus Christ. Even Jesus Himself, naghatag aton hin example. Ayan. Philippians chapter 2 verse 6. Though He was God, He did not think equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Grabe ang example na ginpakita ni Lord. Yan na bugto, pag anak kan congressman, kung piraan security an imo, papa, may security ka liwat. And privileges, igi-enjoy mo liwat. Jesus Christ, though He was God, pero waray niya, i-consider niya kalugan as parehas, kapantahihan Ginoo. Kasi, makuri talaga maging slave, maging servant, kapag an aton title daradara naton. Makuri bugto, tatitulan kayo servant, hanggat may daradara kita nga, title ha aton maangaran. Makuri ya. Ngan, I am so blessed, kasi ha aton church, ito niyagin, diri suga dito an example na ginpakita ha aton. Ni pastor, diri suga ito an example nga ginpakita ha aton mga leaders. Regardless kung an imo ngaran, may da ka na doctorate, may master's degree na kita na ang dinaan manager, ikaw na ang CEO, han Prince Hypermart, ikaw na ang manager ha Globe, waray, papriyas la kita din hi. Amen ba? Magdasuga dito, Lord, grabe, Lord. He was willing to give up everything. He was willing to sacrifice. Grabe ito nga sacrifice. I-give up niya in heaven. Na-amaze nga niya ako na inamdam ko nga nabasa nga kutan una nga nayakan. He would rather abandon heaven than live without you. And that's true, di ba? Babayaan ni Lord ang langit kaysa mag-ukuya langit nga diri kaniya upod. Grabe, sobra kada ko nga gugma.
Grabe naman, Lord, worthy mo ba? Kahuruhigugma ba ako? Deserving ba? Kung nga bayaan mo't langit, ipagpapalit niya itlangit mo? Grabe nga paghigugma. Ipagpapalit niya iya throne mo. Ipagpapalit niya ang iya crown mo. Ipagpapalit niya ang iya power mo, ang iya authority. Ipagpapalit niya, tanan ginbayaan niya. Para mo, para akon. Grabe. Grabe nga gugma ni Lord, ano. Grabe ka amazing ni Lord. Han ko man dihi Lord, kalibutan mo raya daradara nga crown. Ako ngayon, King of Kings. Ako, ang Lord of Lords. Waray. Diba? Waray nga niya lumingkod hat throne. Waray nga niya nagsethan, nag-ukoyhan palace. It's because of you and me. Willing hiya mag-serve. Ang pakiana, kung hi Lord willing niya i-give up tanan, willing niya himuon tanan para haaton. Ano ba ang willing ka i-give up para haiya? May eda ba? May gin-give up ka na ba para haiya? Kailangan bugto. Gusto ho naman kailangan may da ka i-give up. Discipleship is costly. Kundi saan discipleship is costly, soul winning is more costly. Because it demands a sacrifice. It demands a sacrifice. You have to lay down your life. Actually, this verse reminded me nga kailangan mo munang mamatay para may mabuhay. John chapter 12, ayun. Adi. Waray, pastor. Adi kita. John chapter 12. Nag-una. Upay nalay pa sa siring ito. Yan pa ito. Okay, so basahin natin. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. So, anliso ko no, kung diri mo yung igtanom ngan mamatay, mag-uusahan la iya. Diba? But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. Anong karag signo ni Lord? Hanggat diri an aton gin meaning an gin refer di ni Lord hanya ginayakan nga kernel of wheat is an aton old sinful lives. Kailangan na mamatay anan aton old sinful lives. Mamatay anan aton mga old habits, an aton mga wordings nga diri ano siya. Kailangan ginsasacrifice ta ito ha altar. Kailangan ginbubuliwan ta ito ya. Kasi unless di ka mamatay, waray mabubuhi nga kalaghain mo. Unless diri mamatayin aton pride. Unless diri mamatayin aton self-centeredness. Unless diri mamatayin aton an aton mga self-longings, an aton selfish ambitions, hanggang di waray na mamatay aton, waray mabubuhi aton. Ang soul-winning bugto, kailangan ito hiya. Kasi imagine, kung impatient ka, kailangan mamatay ito soul-winning kay papahulaton kahin 3 hours to 4 hours. Papatayon anay ang paging impatient naton. Kung self-centered kita, papatayon ito. Kay pag once nag-soul-winning ka, kailangan mo magpa-snack, bisan man la kindi-kindi, kapi-kapi. Now, kung sorry ha, nagkapakapila. Okay, gadla ito. Hindi na ganito himalain. Dito yung sala. So na akong laging mimin, kailangan may mamatayin aton mga old sinful nature. Kasi, di ba, by nature, diri kita nagastuhan din natin kaano-ano. Soul winning, nagiginasto kat diri mo ito kaano-ano, biologically. Di ba? So, gintatanggalan aton self-centeredness. Kaya hanggat diri mamatayin aton old self, waray mabubuhi nga da. Imagine, ungod ini kan Jesus Christ, its death
will produce many new kernels. Kasi bugto, kapag namatay na itong old sinful nature, ang nabubuhi di dahil Lord na. Diba? Ngayon kapag Lord na nga rin nabuhi nga da, iba ka na nga klaseng tao. That's the time that you will multiply. Amo ito nga time. Nga na-multiply na kita. Nga nakag-win na kita ng mga soul. We find it that is only in dying to ourselves that we can truly live and experience the abundant life Jesus offers to us. Waray na good talaga iba. So part of dying to ourselves is giving up our rights. Sometimes soul winning, nakaturog ka na, napahuway ka, tigda natawagan imo, cell member nga bago pala, tapos mapaupuda imo, matangis. Right mo pumahuboy. Pero kailangan mo ito give up. Diba? Mahurama imo. Ako na untay ni ipapalitan ko, akong Lazada. Pero Lord, kasasakit. Para makabugto, may feel mo talaga nga, may ginagawa na Lord ay mo pag masakit natin kasing-kasing. Nasaktan ka na. Kasakit man pero ginihimo mo lagi hap. Naku-convict ka na, yan na yan. Pero waray pa nga ni, paniguro pa. Diba? Ako madakada mo na ako nasaktan hit magin papahimo ni Pastor Akon, pero ginihimo ko naghihap. Kasi sometimes, dida kita na mold. Kapag ginsusugo kahit mga butang nga nadiri ka, pero nag-obey ka laghihap, dida mo na kasi nare-realize ang impact ka imo, ang importance sa imo after you obeyed. Sometimes, diri mo maintindihan ang ginapahimo ni Lord na imo. Lord, sure ka ako? Sigurado ka, Lord? May hindi ka sure, ha? Dida mo lang na-appreciate kapag gin-obey mo na. Diba? So, part of dying ourselves is giving up our rights. Ngayon, maaram po ba kang mga bugto? Nga, pakita na ito ang picture. Adi na. Pastor, nag-graduate as engineer. So, kung gin-pursue niyan iya career, bagin mas dakot iya sahod niya na kaysa aton. Diri go diya didihakat balogan ng eskwela. Ha if iyo ha Manila yan nag-graduate. So ganito yung pastor. Pastor Baltok iniya kay, na-remember ko adto college pala ako. Amon mga drawings, tas amon mga subjects sa math. Usaya nga na consultant, pastor, amon na iningan dati pastor mag-drawing. Bisan pa daw niya testingan niya na. Grabe. So, kung maram ka mo kung iyagin person iya dream, waray kita pastor yan na, ngan waray kita didiyan na. Pero gin-give up niya ang pagiging engineer nga pwede hiyam kumarawatin sahod nga 40 to 50,000. Nga naging pastor nga niya sahod, dinala na ako nagsusumat. Kaya rayo. Pero nabubuhi man gihapon. Diba? So, gin-give up niya iya right. Gin-give up ito niya nga iya career, and good life nga pwede niya enjoy because tungod kay gin-give up niya career, gin-give up nito niya iya rights, kadadamo naton. Unless a kernel of wheat is planted and dies, it will remain alone. Nag-uusahan ka halabaw, yan na bugto? Kailangan may patayon ka na. Ani mo mga old sinful nature. Ayaw ni mo kalugaringan. Bayan ka sa minin, magpapakamatay na ako. Kaya siya siring ni ate. Dirito yaan siya. Kailangan may mamatay aton old sinful selves. So going back to Apostle Paul's story, actually, niya ginmimin, dala na itong pastor picture para, pastor, gani mo idadhin eh. Mga batang-bata, pastor. Mga 20 or 20, mga 20 plus. Pero mas gwapo kalaga na pastor. Kabaraka. Okay, so ano ang mga rights ni Apostle Paul na ginayakan? Actually, rights siya han pagiging pastor. Rights siya han pagiging shepherd. So, as mentioned in 1 Corinthians chapter 9, ang mga mention ni Apostle Paul nga iya mga rights usa nga nag-serve nga dakan Lord is the right to live and share their homes, the right to bring han ira wife, ngan right to be supported. Amo iton mga rights. So, para han time ni Apostle Paul, gini-enjoy ni nira Peter. So, hira Peter, dito hira pag nagmi-mission hira, pag nag-share hiran gospel, pwede ra umuko yan balayan hira mga member.
Gusto ito niyo? Siya it magiging i-define na pastor nga right? Durbaon nga niyan, church, may kiyokoy kami ay iyo, ha? Right to bring their wife. So, upod-upuron. Right to be supported. Siya ito yung tanan. Pero ano ang ginyakan ni Paul? 1 Corinthians chapter 9. We have never used this right. We would rather put up with anything than be an obstacle to the good news about Christ. Ano karigsig nun? Kasi it aton mindset, kapag gingagamit itong aton right, parang nagakamay ada, malain nga sakot an intention and motives. For example, iba nga churches bugto, ang mga pastor, ginsispilduhan talaga era. That's the rights. Pero diri kan pastor, diri ginsispilduhan kung ano lang nakakaya nga igahatag iya amula. Kasi pag gini-exercise nga inaton mga sa nag-preach kan gospel, parang nahahalo, pagkitahan mga tao, may iba ka nga motives. Maybe pagkitang tao, after iniya hiton money, after iniya hiton mga benefits, han pag-preach han gospel, after iniyan mga donation, han mga members, after iniyan mga offerings. Kaya makita niyo di ha church, diri salary an kan pastor. May kita niyo di at church, waray kita, challenge and offering. Waray. Diba? We have never used that right. Diba? And praise God, bugto. Kasi because di rin gagamit ni pastor itong rights, makita natin nga, sharehan church, madako maguti, an intensity, pag-sharehan word of God, paniguruhan kingdom, padayon. Waray, diri kita niniguro laton kay dakon offering. Waray. Actually kami, ako before, nagkitika ako pag-preach nga dakon Lord, waray ito mga honorarium, pero diri kami motivated ako na mga karawat. Ay, di mo talaga na-feel, sobra ka privilege nga mag-share kahan gospel. Kasi diri lang ito yan, knowledge di diha kalibutan ang gin-share, knowledge niya tikang kan Lord, gan it will impact han kinabuhi ang tao. Diba? Sobra-sobra. Kaya, kapag di rin natin ginagamit ang aton mga rights, mas pure ang aton motives, mas naikit-an ang aton sincerity. And it is the same bugto, soul winning. Kaya nga, gintututuha aton, every time nag-consolidate kita ang nahatag. Diba? Para na-develop din ang aton heart, para na-mold ang aton heart. Imagine, meron ka mo bugto, when the church started way back 2010, there were times nga ang sharehan church is 20 pesos la. There were times nga ang sharehan church 120 pesos la. So, pwede man tungod kita manggut maray man nagana pag ministry kasi 120 pesos. Pero wala ito namon kakita kan pastor. Padayon laya. Diri talaga kwartaan motivation. Diba? Ngayon, he had given us an example to follow. Amen? So again, sometimes it aton mga titles, it hinders us han pag-serve ngan pag-obey nga dakan Lord. Naton riches, sometimes pwede mag-hinder naton pag-obey nga dakan Lord. So to win more souls, we need to forget that our names carry a title. Engineer, PhD, attorney, architect. Kalimtan tayo ito hiya. Kalimtan ta na ito hiya. Actually, there's nothing wrong man ito bugto. Actually, maupay nga ito. Kung gamiton nato na naton influence sa good way para glory ni Lord. There's nothing wrong with that. Pursue. Kasi mas naging haluagan imo territory and may impluensyahan kapag may daka itong mga titles. Just make sure kung hain ka man yan na nagatrabaho, ado ka man, sundalo ka man, teacher ka man, engineer ka man, ginagamit mo ni mo title for the glory of God. Maikitaan mo bog to ipropromote ka ni Lord. Amen? Ipropromote ka ni Lord. Kaya waray malain ito as long as we maintain a low profile. Maintain natin ang low profile. Okay, so, ini nga nabasa, actually familiar nga iyo na, di ba? Why do we act so entitled in this world when all we have is grace? Kung maintindihan ni naton kung maintindihan naton, di na naton makikitaan nga kita nga tanan paprihas la kita. Ang grace talaga ni Lord, di na kita nagpapantay-pantay. Waray title, waray
physical appearance, waray pamado nga magpapalabaw-labaw kada tag sa aton. Under the grace of God, we are all the same. Amen? And because sa ito nga grace ni Lord, nga diri talaga karapat dapat, it moves us to surrender our lives to God. The more mo bugto na intindihan ang grace ni Lord, the more pa ka napayakan nga, Lord, imuha na gud ini nga akon life. Kasi diri mo na ako ini worthy. Imuha na gud ini, iso-surrender mo talaga at imo life. Iso-surrender mo and you will stop thinking Lord, kailangan ko pa talagang license para maging mas ma-feel ko nga nakakapantay ako era. Kailangan ko pa adahin nga mga achievements sa life para ma-feel ko nga may worth ako, nga may impact ako. Pero bugto, under the grace of God, anon worth, han engineer nga ikaw nga waray ka license, parihas la kita. Diba? Under the grace of God, ikaw waray license, siya may license, parihas la naton worth. Amen? Isn't it amazing? Diba? Kaupay ang grace ni Lord. Grabe ang grace ni Lord. Under the grace of God, maupay maniniwado an iya diri, parehas lang aton word. Parehas lang ka mo. Naka-lipstick ya, ikaw waray. Parehas lang iyo word. Ano? Kailangan tanggalon naton ang kuwisan kalibutan nga. Pagkita nga nakatuksedo, grabe ni. Kailangan pag-agi niya, masiring kita. Bagan, hatanan nga tao nga, dahil it pinaka-importante. Pwede hamata tao, pero hamata ni Lord. Kung ano ang iya value, parehas lang ka mo value. Amen? So, garito ka opay bugto. Nadamo na taknyayak nun. Maray na ito nga di. So, ikaduha. So, anon una, you must be willing to give up your rights. Kaya na bugto, start giving up your rights. Actually, di church talaga, it happens all the time. Kasi, adigod kami at church na ako So, we don't have the privacy. For example, ako, babae, damon ako needs. Grabe tak needs sa CR. Grabe tak needs sa babae. Pero mga lalaki ngayon, ang Crisel group, amen. I will give up. Ano akong ginaabat naktiyan. Ano akong mga naipilit akong lahawas. So, damo-damuan nga mga rights nga amon. Pero, the good thing, kapag the more mo give up mo rights, parang nakikitaan mo nga diri na ito ikaw. Kasi kung ikaw ito, may kiaway kala, mag-iinuba-uba kala. Pero pag ada ka na kan Lord, nawaraan mo ka maubahon. Amen. Ang mga maubahon nga da, signanim sapit, ikaw ngayon topic yan Joke lah. Ito, balik na kita, hadi. Okay. So, you must be willing to give up your rights. Ikaduha, mas mati ka sakit iniya. You must be willing to be a servant of all. You must be willing to be a servant of all. Verse 19, even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. So ano niya motive nga din ni Apostle Paul? To bring many to Christ. Nasa nga Apostle Paul, free man na ako, malaya ako, pero wala akong master, pero I have become a slave to all people. Hangatanan nga tao to bring many to Christ. So, dito to will cost nga kaya ni Apostle Paul igbayad just to win more souls to Christ. And actually, di rin Apostle Paul ang naghatag ng example that serving can win souls to Christ. Na-remember niyo ini nga scene? Ano man iniya? So, ang sin di mga bugto is, that was the time where Peter and the other disciples returned to their old life. In other words, they backslidden, hanira, life nga da kan Lord. So, they go back fishing sa Sea of Galilee. Now, ang ginhimo ni Jesus Christ para igwin hira otro, sure nag-prepare hiya in fish, hiya ang nag-prepare ng breakfast. Kung baga, hiya ang nag-serve haira. Then after that, pag abot nira, ginpakaon niya. Takay syempre, ginpakaon na kamo, ginserbehan na kamo, pwede na hi Lord mag-isog haira. Busog na ko nira. Saan niya ka ni Lord gan Peter? Peter, do you love me more than this? Busog ka na ba ya? Ano ni masigugmaon?
So, balitaw, ginserbihan nira ni Lord. Kapag itaw kasi ginsiserbihan mo, parang namamati hiyahain mo kung ano imo yayak nun. May kita nira nga itimo motives, itimo intention is ungod kasi mamay ginserbihan niya. And from that moment, hito nga ira encounter kan Lord, hasimple nga pag-serve ni Lord da era, naibalik hira nga dahan ira faith. Nakagpadayon hira han ira journey nga da kan Lord. Di ba ka-amazing ano? Another scene, ini nga time, and Last Supper. So, ano ang ginimo ni Lord? Ito nga Last Supper, Jesus, bumuhat niya from the table, wrapped the towel around his waist, tapos nagdarayan basin, then usa-usa ginlimpyuhan niya ang mga tiilan disciples. Ganano niya kan? I have given you an example to follow. Do as I have done to you. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Bagto pag-serve talaga ha mga tao, it is something nga nakakapag-touchan ira kasing-kasing. Kasi I remember, early pa in church, kamuha na kamo ito ka-experience. Maupay na lang kami naka-experience kami kan pastor that time. So maram kamuhan early pa in church, pastor tatang topic yun na. Every after sa Wednesday service, midweek service, pinandudulong kami tag-usa-usa. Hiya, malan may motor. So, wala choice. Gindudulong kami usa-usa. Ngayon, every after Sunday service, didi kami nangangauntanan, mga napulo, nga mga young people, napulo. Didi kami nangangauntanan. Ngayon, there was an instance nga, anamon ginsura is talaba. Kami nga mga taga-bukid. Di kayo maaram paano panbukahon. So, while nangangaon kami, tigday pastor bumuhat, ngan hiyan paragbuka, ginpipinandula ampon. Yan paragbukahan talaba. Tapos pinandula ang asya kami para kaon. Sige. Hindi naman kahit ano, bes? Oh, ito nga time. Grabe ni pastor. Iba talaga parag-abrihan talaba. Para la kami may makakaon kay waray di man namon kaya kagton an matig ang batuhan talaba. So iya kayo man ang dati to kay sanay man nira. Ngayon ito nga mga acts ni pastor na nakakuan ba bagayan may impact ha imo kasing-kasing nga. Hala grabe bagat kami dapat an mag-serve kaya pastor. Kami mga bata-bata pa pwede man ang pukpukon na ladto namon. Pero hiya talaga ito naghimo. Damo ba nga mga instances nga na-witness namon an early church nga dinhi, bago pala ang church, ang general service ministry kan pastor ito iya. Iya ito na ang music ministry, iya gihap ito. Yan, nakidamo naman kita, so adto na iyon iba. Diba? So grabe bugto ang servant heart. Grabe itong nakakapagpahumukan kasing-kasing. Amen? Amen. So bugto, if you want to win soul, start serving them. Pag sinahay mo pusina, no? Ako't imo mayor nga di, ikaw ang mag-serve ha akon. Iba yung mindset, ay Kristiyano ngayon ako. Servant ngayon ako. Nayakan ngayon ha 1 Corinthians, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Diba? Maram ka kapag mga magsarangkay or workplace, kapag ikaw ang nagsiserve, hindi mo na malayan, nagigain mo ng ira-trust. Kasi ang soul winning dito, basta bang mag-share ka lang gospel, mawin mo na diri bugto. Kailangan ada ka mo connection nga na-establish ang iyo trust. So soul winning, diri pwede mawaraan serving. Again, in soul winning, diri pwede mawaraan serving. Kaya, diri enough nga may memory verse ka, kailangan maaram ka magtimplan kapig hapon, maaram ka maghataghan tubig, magsilig-silhig, maaram ka sensitive. Adi ang sekreto. Kailangan soul winning sensitive kat ira needs. Maging sensitive kahit ira needs. Bisan diri kayak na, anay daw, kailangan niyan so gadini. Tagang kong nalaya. Malay mo na lang, nag-open na hiyain mo. Pag nag-open na nga hiyain mo, sige, di na pag-share ang gospel. Diba? So, suga dito bugto. Di ba nayakan nga ni, we serve God through serving others. I remember preach in Jeff Matthew 25. Diba? So again, the best and effective way to connect to others is through serving them. Amit pinaka the best way nga mag-connect kita haira.
So, soul winning requires connection for us to have the access. Haira mga kinabuhi. Kaya damit na we win, hato mga classmates, aton mga workmates, kasi haira kita nakag-witness, diri laha word, but also ha action. Mas naikita nira. Again, di ba, ang mga tao, 10% la ang nagbabasan Bible, and 90% ang ginbabasan imo life. Ang imo life ang ginbabasa. So, hini nga passage, grabe ang giniyakan ni Apostle Paul. Ngan, effective ba ya kan Apostle Paul? Effective ya bugto. I-try daw naton. I-apply kaya naton kung effective ba ya. Ano niya motives nga di? Even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Gin-clear niya motives ha. Waray niya igiyakan nga, I become a slave to all people para maging people pleaser ako. Para ma-gain ko ang ira applause, para maging bida-bida ako amon workplace, para ako ang naikitan nga damon ginihimo. Waray dida. Usalaan niya motives to bring many to Christ. Yan na bugto, i-share ko ayon advantage kapag nag-serve kita iba. So now, when you serve others, you gain their trust. Again, when you serve others, you gain their trust. Kasi unnormal nga tao na diri ito mga agin, susugo-sugo. Hira, ikaw sugo, may dangan ni mga isurugo, sige, volunteer. Serve ha ira. Hito nga way bugto, nabibuild ani mo na, trust nga dahi mo. Nakikita nira nga, kaibay ni nga tao. Willing iya. Next, serving others is the best way to represent Jesus. Kasi di ba ang gin-model ni Lord nga life is servant. So ang iya followers, servant ihap. Amen? So the more you serve, the more nga naikitaan ang life ni Jesus Christ kadai mo. Then serving others takes away the focus. Di ka nga aton kalugaringon. Ngan, naingangad to iba. So kapag nag-serve ka, for example, may mga anxiety kita, may mga struggle kita, atong kalugaringon, I advise yung ayaw pag-isolate. Mas better nga, ighayaan nato ni Lord nga gamiton kita, hayaan nato ni Lord nga, kadto kita church, atan kita sa group, diri gini-invalidate an imo na i-feel, an imo struggle, but if you will isolate yourself, mas may feel mo ang bugat, mas mag-overthink ka, mas magagulan ka, mas masaktan ka. Just show up. Then, let God use you. Di mo na malayan, ginihil ka na ni Lord habang nagpapagamit ka iya. Di mo na malayan. Kasi ang healing is a process. It takes time. Show up la. Pagkadula at church, attend lang cell group, attend lang services. Nawara kasi ani mo focus sa imo. Ani mo ganino na, damo na nga trabahoon. Damor nga damon mga hirimo na church. Sige, go. Dayon la. You know what? Diri pa daw maaram na akong storya no. Ako naging kabulig ako for many years. Ngan usa nga akong talaga na dako nga learning kapag kabulig ka. Diri mo talaga priority nimo kalugaringon. Maaram ka nimo priority nimo master. For example, magre-prepare ka ng food. Diri ka magre-prepare para kumaon. Kay pa para mapakaon mera. Pag mata mo aga, ni mo dayon naon, diri nimo kalugaringon. Ani mo naon paano ka mag-serve era. Asya ito na-develop nga mindset kapag so ganito nangyari imo. Nga diri mo magagamit it imo rights. For example, as slave, servant ka, gingugulan ka na, pero kailangan ka pagamiton han imo amo. Diri ka mapahuway. Kasi an imo life diri man imo. Kaya nga tinatawag at atong tawag kan Lord is Lord kasi ang karag sino ng Lord Master, hiya ang tagadan aton life. Di ba nayakan ni Lord na iya followan, mga gusto mag-follow ha iya. Gusto niyo mag-follow ha akon, I have no place to lay my head. Amay ito ang giniyakan ni Lord. Kaya pa? Naton una? Winning the lost, kailangan i-give up naton rights. Ikaduha, you must be willing to be a servant of all. Hino kaya ang pwede mo serbihan yan pag uli mo bugto? Hi mama, hi papa, hi kuya, ni bugto. Bisan ka mo mag-away ni mo bugto. Nawawaray tayo ka mag-away pag inseserbihan mo hiya. Ayan. Damo na tak na iyakan. Balik na kita. So, last. Okay, mas masakit na iniya. 'Di ba? Nayakan ni Lord na iya follow. Hi mama, hi papa, hi kuya, ni bugto. Bisan ka mo mag-away pag inseserbihan mo hiya. Ayan. Damo na tak na iyakan. Balik na kita. So last na. Last. Okay, mas masakit na iniya.
Your heart must be broken for the lost. Again, winning the lost at all cost, your heart, your heart must be broken for the lost. First time ba ninabatian? Kung gusto mo talaga mag-win han soul, kailangan ma-feel mo ang burden para lost. Kailangan ma-feel mo ang brokenness ha mga lost ka mga tao. Imagine, ang ganiya ka ni Apostle Paul. So let's go directly in a verse. When I am with those who are weak, I share their weakness. Hala. For I want to bring the weak to Christ. I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything. Pabalik-balik giniyakan ni Apostle Paul. I do everything to spread the good news and share in its blessings. Grabe ni Apostle Paul. Kailangan magkameda kita brokenness ngadto halos. Now, bugto ano ti mo na i-feel pag may nakatapo ka nga adik? Ha? Masaling ka, uy, hala, kuan may niya. Hindi ako matabog ako. Amo mainin para kuan na amon. Or fraternity member. May nakakatapo ka, iskipan mo, di ba? Or may nakatapo ka nga, baga amo mainin purupan nga wata amon. Or may nakita ka nga immoral woman. Marang kini nga babae so gad iniya. Sige daw, pag remember da ka mo sa nga instance nga may nakatapo ka mga solito nga tao. Ano nim ginhimo? Ay, charis dumalagan. Ani ba? Sige, hain mo sa pitig share. Ano ni ginhimo? Layakan bugtohi, Mark Kahel, an author han, one thing you can't do in heaven, whether we admit it or not. Kapag may nakakatapo kita nga mga sugal ito nga klaseng tao, we feel like mas righteous kita ira. Ngayon, we try to avoid them. Ginaiwasan tayo ra. Ikaw ang good iniya. Adik iniya. Kung iniya, sugal iniya. Di nila ako marunong nga tanan kita. Pero ako, honestly, I admit, pagkita ko palang itnaw nga, bangin la ini. Very good at mga pakuan. May tigday la ini manunsuntok or mag-ano. Honestly. Pero, marang pa kang bugto, what do you think ang reaction ni Jesus Christ kung yan may nakatapo nga adik? Ano kaya ang reaction kung yan may nakatapo nga immoral woman? Ano kaya niya reaction pag may nakatapo hiya nga kawatan? What do you think? Parang kamit niya, I feel, now broken, He Lord. Now broken, He Lord. Kay maaram hiya, nga ang consequences ang irasin is eternal. Now broken, He Lord, bugto. Ngan tungod kinaw broken, He Lord, himuon niya nga tanan. Para ma-reach out lera. Imagine, Zacchaeus, tax collector. Hakadamo-damo, hantawo nga nakada, aniya attention na yung kan Zacchaeus. Maraya kahadlok. An immoral woman, gin-judge ang mga tao, pero ano ang impact ang Jesus Christ? Na-broken niya, naluoy niya. Gin-reach out niya. Nayakan he Mark Kahel. It was okay for Jesus to be a friend of the tax collectors, prostitutes, and sinners, but it is apparently not okay for us. Hinan may isang kay nga di nga drug lord. May nanonood lo. Hinan may isang kay nga di nga prostitute. Signon talala. Nadiri ka mo ano? Uy, waray ako ito. Hinan may isang kay nga di nga drug addict or ano, fraternity. Oh, may isang kay koan. May isang kay rich. Oh, di ba? Grabe may mga sangkay pakisangkay na kitaya na. Diri para maging parehas kita ira. But for us to win them to Christ. Dapat nabobroken it aton heart ta ira diri kay iiwasan tayo rak. What if bugtogin iwasan ka ni Lord? What if waray magpadayon pag-share ha imo an imo classmate an imo sangkay kay pagkita pala ni ha imo kay iisog mo na. Ah, iisog man ni nga babayi. Pag-share niya iya. Pero waray ka iwasan, di ba?
Kasi broken ni Lord kapag nakikita niya no, sa nga tao nga magsasuffer an eternal damnation. Grabe it heart ni Lord bugto. Instead of hatred and condemnation, mas nag-o-overflow ang compassion niya kasing-kasing. Kakaiba ka talaga ang kasing-kasing ni Lord. Kaya dapat may kita itong klaseng heart ni Lord. Every time may nakikita ni Lord nga sinner, maaram kamot inaikitan, diri unseen, but the need of a Savior. Again, it nakikita ni Lord the need of a Savior. Basahan lang natin ang Matthew chapter 9. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. Ini nga description, yung giniyakan ni Lord nga confused and helpless, di mo ini makikitaan or marirealize kung imula kikiton na irad sa nila physical, an outward appearance. But if you have the eyes of compassion, makikitaan mo nga helpless hera, hopeless hera. They are like sheep without a shepherd. So dapat sugadhin nga inbugtuhan no, in winning souls kailangan nakikitaan naton nga ang mga tao nga lost need nirahin Savior. Amoy nakikita ni Lord the need of a Savior and their value in the heart of God. Adi may pakiana ako iyo. May nawara na bahae mo. Cellphone. Nawala na ka mo cellphone. Kwarta. Sangkay. Ginbiling niyo. Maray. Cell member. Anak. Mag-aanak pala. Di ba bugto? Kapag itnawara nga niya imo, importante ha imo raw, himuon mo tanan makuha layton. As in, you will pay the price. Example, ini nga nawara nga bata. Sa maram ka mo ang reward iya is 300,000 kapag mabilingan ito niya nga bata. Sa 300,000 pesos. Yan na, siguro ko kay 2019 pala iniya. Yan na, mga milyon na ito. Basta mabilingan. So, dito it parents. Kapag may nawara nga anak, maram ka bugto, nga amay ito ang na-feel ni Lord nga nawawara ka. He was willing to pay the price. Diri lahi Lord nawad-an hinsangkay. Diri lahi Lord nawad-an hin 10 pesos. Nawad-an niyan anak. Ngan ikaw, ngan ako iton. Waray liya magbayad hin 1 million. Ginbayad niyan iya dugo. So ganito ka willing Lord. Kasi may halaga na broken niya eh. Masakit ta iya. Kaya nga, it takes a broken heart to reach out the lost. Unless you're not broken for the sake of the lost, you will not do everything to help them find hope in Jesus. Kasi pag gugustuhin mo talaga igwin ito nga kalag, hihimuon mo tanan. Diri la nga mabayad ka lang 10 pesos and 20 pesos kung kailangan. Bayaran ng 300,000, kailangan ko mag-sacrifice, kailangan ko magpiraw, kailangan ko ini-adman, kailangan ko iaupdan. I have to pay the price. Kasi sugad hiya kahalaga haakon. Na-remember niyo ang story han lost sheep? Ano ang ganyan kang yada? Tungod din nawara nga lost sheep. Ginbiling ang nawara nga lost sheep. Ang lost coin. Ginbiling liwat. Hanawara ang lost son. Ginbiling liwat. Diba? Nganayakan niya di. Jesus leaving the 99 to find one seems crazy, illogical, and unreasonable until you are that one. Diba? Di na natin may kita nga sugad nga nito ka importante ang soul para kan Jesus. Sugad dito ang value niya. Now, let's say bugto. May daa ako 1,000 pesos. And then, nawara ito nga 1,000. An iya value, magbabago ba kay nawara hiya? Pag mawaraan 1,000, magiging 900 na labahya? Magbabago ba niya value? 1,000 lagi hapiya. Diba? Bugtuan imo worth, bisan ka nawara mo lagi hap iton. Dirit magbabago. Hamata ni Lord. And that's why we need to realize that.
So, ang gusto ni Lord maintindihan naton bugto is makitaan naton ang valuehan kada kalag. Nga kung paano ni Lord ginva-value. Ano ang pagkita ni Lord. Kasi unless diri kita na broken para lost, unless diri to nato nakikitaan nga value ha era, an aton pag soul winning banjing la. Kay evangelism yan church, api upod-upod gad liwat ako syempre. 'Di ba? Pero pag maintindihan mo talaga, pag na-capture na talaga ang imo heart and heart ni Lord, kakaiba iti mo hihimuon. Kakaiba. You will be willing to pay the price. So ano ang tulubog to nga cost? Winning the lost at all cost. Ano ang cost nga una? You must be willing to give up your rights. Ikaduha, you must be willing to be a servant of all. And last is, your heart must be broken for the lost. And ako ang goal, yan na ang ibog to is, maintindihan, mag-grasp ini naton. Kasi, ang aton vision at church is soul winning and disciple making. Ngan, diriya enough nga may knowledge kita. Kailangan ang aton talaga heart. Now, piraan population na bugo sa kalibutan. 8.1 billion. Maaram ba ka mo kung piraan ungod nga Christian or born again Christian? 5% la. 95%, api di danim bugto. Api di danim papa. Api di danim kuya. Api di danim classmates. What if ikaw laan kilala ni nga Christian? Kaya ginbutang ka ni Lord dida, hito nga imo family, hito nga workplace, hito nga eskwelahan. Because God wants to use you para i-share ang gospel era. Would you dare to do everything to bring them to Christ? Are you willing? Bugto, you're responding a question. Let's all stand.